bi samo da me pogledaš, pa da vidi kako izgledaš, da ti šapnem zašto postojim, da te volim dok ne ostarim. Da najavimo ovu prelijepu priču 29.7. u Ohridu, ispunjenje mojih želja. Tako da radujem se jako koncertu, to ne moram ni govoriti, to jako dobro znate koliko ja volim svoj posao i koliko volim pivat. I nadam se da će to biti sjajno. Simfonijski orkestar, puno ljudi na bini, puno divnih ljudi na bini, sjajnih muzičara. Ja ću kao i uvijek da sve od sebe, naravno. Biće veselo, biće lipo, emotivno i veselo. Sve. Za nju, zlato za prašinu mog srca sišu i za opijum ne daju sne za sol, moju ljubav za Bog. Na nebu, na dnu, ja sam. Idemo svi. Ne daj mene za nju, zlato za prašinu mog srca sišu i za opijum ne daju sne za sol, moju ljubav za Bog. Na nebu, na dnu, ja sam ti tu. Kad radiš glazbu, kad radiš posao ovakav sa ljudima, sa prekrasnim ljudima i kad imaš ispred publiku i sve ove godine, ja sam 30 godina u ovom poslu i nekako sam radila da bi došla do takvih bina kao što ćemo raditi u Ohridu. Zamišljaš cijelo vrijeme kad gledaš sebe onako onu malu Jelinu prije 10, 15, 20 godina, možda i više, kad je sanjala o svemu tome. Sad nekako ostvaruju se snovi i to je predivno. Hej, zlatni dječače, da si sa mnom ljubav vodio na plavoj obali kad smo ono bili zajedno. Bilo bi super, bilo bi super, bilo bi sjajno, beskrajno. Mi tako mladi sami odavno, bilo bi nezaboravno. Moja simpatija, da si moje misli čitao na plavoj obali kad si me za ime pitao. Bilo bi super, bilo bi super, bilo bi sjajno, beskrajno. Mi tako mladi sami odavno, bilo bi nezaboravno. Prije svega je potrebno zaista se okružiti dobrim ljudima i truditi se da makneš onu negativnu energiju oko sebe jer je uvijek ima. To je prirodno, znate i sami kako je. Ima i dobrih i loših ljudi. Ja dijelim samo ljude na dobre i na loše. Ali trudim se okružiti prijateljima. Kao što vidite, vi ste svi tu, vidim nekakvu i osjećam dobru energiju. I to mi je najbitnije. Sjajan tim i naravno publika koja je uz mene sve ove godine, koja mi daje nevjerovatnu energiju. Kad me pitaju kako izdržim 2 sata skakat u štiklama, odakle mi tolika energija. Dobro, ja puno spavam, kao što ste vidjeli danas, puno spavam, puno odmaram, a i publika mi daje tu ogromnu količinu energije.
srca